दिनै बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि थैनाय सान फालिदों। जोंनि बर' माहारियावल' नङा गासै आसामावनो बा गासै भारतबर्षआवनो बिथांखौ मिथिगौ बिथाङा सोरमोन बिथांनि आदर्श बिथांनि खामानि मावनायखौ बयबो मिथिगौ। बिनेश्वर ब्रह्मआ भारतनि आसामाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन। बियो क'क्राझारनि भाटारमारि मुंनि गंसे गामियाव जोनोम जादोंमोन। बियो रुंसारि तारामणि ब्रह्म आरो रुंसारि सनाथि ब्रह्मनि फिसाज्लामोन। बिनेश्वर ब्रह्मआ 28 फेब्रुवारि 1948 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिनेश्वर ब्रह्म, जायखौ गाहायै सुबुंथिनि थान्दै मुङै मिथिनाय जायो, बिथाङा सासे मुंदांखा बर' समाजारि दैदेनगिरि, थुनलाइयारि आरो बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि। बिनि जिउनि खामानिया सोलोंथाइ होनाय, आबाद बिगियान, कर्परेट मेनेजमेन्ट आरो आसामनि समाजारि आरो रावारि गोग्गो दाबि संसारारि खामानियाव गोसारनानै दंमोन। बर' माहारियावल' नङा, बिनेश्वर ब्रह्मखौ आसाम आरो भारतआवनो मिथियो। बिएलटिनि सोमावसारनाय समावबो बिनेश्वर ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। बेबादिनो बिटिसि गोरोबथायाव 6 सेड्युल सोफानायाव बिहोमा दं। लोगोसे बिटिसि गोरोबथायाव 6 सेड्युलाव बर' रावखौ भारतनि राव महरै सोसननो थाखाय बोसोन होदों होननानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायदों। जोङो बर' भाषाखौ 8थि सेड्युलाव लाफाथारनांगोन, सोसनथारनांगोन, भारतनि राव हिसाबै सिनायथि होनांगोन। बे बोसोनखौ बिथाङानो जोंनो होलांदोंमोन। बिथांनि बे बोसोनजोंनो जोङो जेब्ला बे थिया बड' लिबारेसन टाइगारा सुक्ति खालामो आसाम सरकार एबा भारत सरकारजों, बे दफाखौ जोङो लानो हादों। बिथांनि बे बोसोनखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। बिनेश्वर ब्रह्मआ 19 आगष्ट 2000 मायथाइयाव गुवाहाटीआव रुंसारि जादोंमोन। दिनै बिनेश्वर ब्रह्मनि 26थि थैनाय सानाव बिनेश्वर ब्रह्मनि गोबां बिहोमा होलांनायखौ लोब्बा लाखिनानै मान होनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। लोगोसे क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म हावाराव बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङै बिनेश्वर ब्रह्म सेमिनार हल काम लाइब्रेरि लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो आरो 26थि सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुंख्लं सान फालिथायाव सावरायमेल खुङो आरो बे सावरायमेलावनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गांब्रै बिजाब बेखेवो। बे बिजाबफोरा जाबाय हाग्रामा महिलारिनि मोन्दांथि आरो बिबुंथि, सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म खुगा लाइसि 18थि बिसान 2026 मायथाइ, स्कुल अर्गेनाइजेसनेल क्लाइमेट। बे हाबाफारियावनो भाग लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिश्वजित दैमारी, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिसेश्वर बसुमतारी, बिनेश्वर ब्रह्मनि बिसि आरो फिसाजो आरो गोबां मानि आलासिफोराबो बाहागो लायो। बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादों। दिना बिटिसि गभर्नमेन्ट আমাৰ আসাম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আৰু চিএম ছাৰ নিজে আছিলে। আমাৰ বিটিসি চৰকাৰৰ লগত যেটো ৰিভিউ মিটিং, এই ৰিভিউ মিটিঙত এটা মাইনটছ হৈ গ'ল, ডিসিশন হৈ গ'ল যে কোকৰাঝাৰতো জাপান ল্যাঙ্গুৱেজ লাৰ্নিং চেণ্টাৰ খোলা হ'ব।
এইটো খুব ভাল ডিচিশ্যন আৰু জাপান লেংগুৱেজ যদি আমি শিকাব পাৰোঁ আমাৰ BTC অঞ্চলত তেতিয়াহ'লে জাপান বা চাইনা বা কোৰিয়াত বহুত স্ক'প পাব ইয়াৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ কোৰিয়ান লেংগুৱেজ আৰু চাইনিজ লেংগুৱেজ এই দুটা লেংগুৱেজ যিটো লাৰ্ণিং চেণ্টাৰ সেইটো আমি আস্তে আস্তে কৰিম এইটো ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে BTC বাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু সেইদিনা যিখিনি মিটিং হ'ল 100ত 90% পজিটিভ 10%টো অলপ আৰু আলোচনা কৰিব লগা কিছু আছে অৰ্থাৎ আমি যিখিনি এজেণ্ডা লৈ পেলাই BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিল এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ভিতৰত মানে 100ত 90% পজিটিভ হৈ গ'ল 10%টো আৰু আলোচনাৰ অলপ দৰকাৰ আছে সেইখিনি কথা আৰু আজি আমাৰ সুবংতিনি থাণ্ডাই আমাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ যিটো ডেথ এনিভাৰ্চাৰী এই ডেথ এনিভাৰ্চাৰীত সকলো দল সংগঠন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে সকলোৱে সন্মান জনাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু আমিও আজি ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে মততে সুবংতিনি থাণ্ডাই বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম আমাৰ বড়ো সমাজত ডাঙৰ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে BTC গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি কৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট মেডিয়েটৰ হিচাপে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম বা BLTৰ লগত যিটো আলোচনা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মেডিয়েটৰ হিচাপে ৰল লৈছিল আমাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সেইটো কথা চবেই জানে আৰু যেতিয়া আলোচনা কৰি আছিল আমাক ছাজেষ্ট কৰি আছিল যে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই আমাক ছাজেষ্ট কৰিছিল যে যদি চুক্তি হয় এই চুক্তিত বড়ো ভাষাটো এই চিডুলত সোমাব লাগে এই ডিমাণ্ডটো ৰাখিব লাগে বুলি আমাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই আমাক ছাজেষ্ট কৰিছে তো ইয়াৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি কথা থেংক ইউ